Usithe Masondo unje mfango bekhapha uthi umfoka Masondo lo edumbe lapha ke mangosuthu usithe uthi ngibamba ithambo nje ke ngiyena lapha ke no Cobra fanele lakhe andile emtshali umama abantu abami nje ke bese ngivala lapha ke ngumfoka Mpusi usine usine umthandeni uthi nje ke tjatha umthandeni inkosi yoMaskandi uthi ke anginingahambe nisamqhathanisa nabanye abaculi ngoba hayi bakithi akasekho ezingeni labo kusho lapha insizwa usithe umfoka Masondo ngifunda nje ngoba kunjalo we usithe Masondo afethu asambe ngalawo mayodumo longo medla umhlanganiso ethi ngempela mayingaqhamuka la awu sengidume kangaka kodwa Jesu hawe angathi awe ngathi bye awu mayingavuke emathuneni umame avuke emathuneni ubaba livuke emathuneni ibhovu ivuke emathuneni indidani ngathini mingibona sengidume kangaka Indlamlenzo sibongeleke yona nje yazi umhlanganiso ke namhlanje kodwa manje nginikisa ngala kazi ngeso belizayo kuyobe kuyiziphi ngizobe ngekho usho kanje hayi ngizobe ngekho ngiyasaba le ntombi university la Nangu umusa lapha umfongo bese insizwa lapha enquthu uthi cha mina wami umkhozo bakithi ngicela nje ukuthi nje kube okhethekile ngikhonzela wonke amaqungebe kanye nama ex amonke nje ama ex nje akhe uthi uyakhonza kubona bakithi uthi sanibonani weyilima Kufana ungeso lakali kanda kufana ungeso lakali kanda kufana uyakhuphuka pipi Fethu isikhathi maskandi ngene ukithawo sewakhuludikaza fethu ngathi basenihamba niphephile noma senibiyela lapha ke ekhaya eMfitini sengiphethe mfowethu ngicela sibeke sizama ukubeka umkhulu lapha ubabukhali umfunkulu emkhulu kuyi sifuna indaba noma ukuthi azinandanga indaba sifuna indaba zokuthi ungathi uyathinteka abantu abahamba isifo soshukela uyashukela kubaba ngana nokuthi ke laba kubuye kwaphazamiseka